Amjambo wa ndugu wapendwa, tunawasalimu sana kwa jina la Baba wetu aliye juu mbinguni, kwa sababu anatulinda, anatutendea mema, tunaishi kwa ajili yake. Mungu apewe sifa. Kama asingelikuwa Mungu wa mbinguni, hatungeona siku ya leo, haungekuwa unaishi hata na mimi. Kwa hiyo kuiona na kuipata ni neema na kibali kutoka kwake. Apewe sifa milele. Na hivi saa hizi ndugu zangu, tunaenda kujifunza fundisho ambayo itatutunza magonjwa mingi sana, kwa sababu hii dawa ambayo tunaenda kujifunza ni dawa ambayo nawaza takriban ya watu wote ambao wanaonifuata wanaweza kuipata. Hebu niwaoneshe picha kusudi labda msiweze kufanya confusion ya hii muti, na ninajua kwamba mtaipata hii muti. Hii muti menayua kila watu banaijua, bamoya banaita mutuzo, wengine banaita maravumba. Yaani kila watu wanakuwa na jina zao ambazo wanaiita. Hii ni muti ambayo tunaenda toa simulizi zake, na tutakwambia vile inaweza kukutunza magonjwa mingi sana. Ingalau magonjwa yote hatutazisema, lakini tutajaribu tu kutumikisha zile ambazo zitaweza kuwezekana. So nawaza muti tayari mumeiona. Hii muti nimewaambia kwamba wamoja wanaita mutuzo, lakini kwa Kifaransa wanaita tetradenia. Tetradenia ni kwa Kifaransa. Ni kusema kama ione mzuri, unaweza ingia ku Google unaipata. Hii muti inatunza magonjwa mingi, inatunza blenoroji, inasaidia kumutu mwenye na problemu ya asme, kushindwa kupumua, kikohozi ya ndani, hii inamsaidia. Pia inasaidia mtu mwenye iko na problemu ya mafua, hii inasaidia sana. Pia hii muti inasaidia mtu mwenye kwa shida ya hii magonjwa ya vilimi, magonjwa ya shingoni, inayotosha ulimi mbili shingoni, pia na kikohozi. Hii muti inasaidia. Pia hii muti inasaidia kumutu mwenye iko na shida ya kichwa, na pia inasaidia mtu mwenye iko na nyoka za tumboni. Kwa hiyo ikiwa katika hizi shida ambazo nimesema unakuwa nazo, nitakwambia vile utajitunza na muti hii, kwa sababu mizizi yake ni dawa, maganda yake ni dawa, na majani yake ni dawa. Kwa hiyo ufuatilie vizuri vile tunaenda kujifunza. Tarudiria, kama hauya jiabone kwenye channel Christian TV, takuomba ujiabone mara tena, na ikiwa tayari umesha jiabone, basi nitakuomba kushare hizi video, yani kupartage kwa watu wengine, itakuwa ni vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mfuatilie makini kuhusu blenoroji. Mtu mwenye iko na shida ya blenoroji, ule atafanya namna gani? Atachukua mizizi ya mti huu, baadaye anachukua na majani ya papai, na basi hiyo ataifanya namna gani? Atafanya hivi.